Ha kajing bishar shapang kahok ka Persian Empire kadai kawei na ki empire ki baai kajing bishar ka baju ai kijing penshitam basa jabha kanongrem jong kajing penshitam jong ki kalong kakmat namar kakmat bat kabinet namar kabinet bat pilaru mensyak penyap tang namar bapikum keran ben yakin nong sensar bun sien kiju ai kajing penshitam tang hadin bapila le ya kajing bakla arsien arwat bat hangta anda labishar ka outcome lane ka result kande bet kadet penalty lane ban peniap sisendan kijing penshitam kilang banthe daka klut hasuntur hakarkom bakindi ya ka bakloit bha hado bakin dayap lani ban penbor bakin bam da udpai hado bakin dayap kalong kaba ban ong kanu kajing penshitam kaba selang tam nakijat jing penshitam hendrai nanta kakenti ka channel hatu pitek kanwanra shapi ya kane kajubab watla ki ancient Persian Empire kidan ki an ki kanun ki ba perkheng bha ban ai ko jing shakri ya ki brio hapo kahima hendrai kane kamsham lakhang lat ya ki nong sinshar bakin ai rude ya ki jing penshitam baselang bha shua bangin poi syakata kabenta kini kilong kinuksa syapang kijing penshitam basa jabha kabanengkong unong bishar hapo Usim Cyrus II the Great kum kadak pakiway kinambut ya uni unong bishar babamsap Usim Cyrus ula ay kajing penshitam hakaba ula sya ko sini do nakli sya kajat bat ya kesni do jau lashna syuki bat ibashim pateng ya kajaka jang une unang bishar kin hapsyang ha kani kasyuki shipor bakin dep kanjia ayu lada makiro kilong kibabamsap kum une unang bishar kabaar kamahadey jang Usim Cyrus kani kamahadey kalong kabadan bor bat kadandro kamansim bishni bat isi ya uwe na kimentri kumta la hukum badai ban peniap ya ulai sin kabanekong kalong badai ban klau ya ki pelau kmat hendre hadin uni umentri ula sya sumar bat ulakot kabaar kalong baun syadong dakawat ha kerukom baum daire ban yap kabalai kalong baun sya sanar pana hado baun dayap hoot hadin bangilayu iya kini kijing penshitam dangdan syumo kibakam smutrim mentah minhapet yakakana jong u Mithridates ubadai usipai ubalasya penshitam hado bandayap hausnam sauspa iwe shwa ukris une usipai ulakom bakla peniap ya upara jong Usim ubatmu bankni ya kaket na uhumen jong u haka battle of Connexa hakaba ladan daki pau hajar ngut kibalayap ha kani katma kadba uni upara jong Usim balatmu banpom ya uhumen kensan lawan hap usum na beneng hakamet upara bat ulayap hasyen kani kajingja kalajia hausnam sauspa iwe shwa ukres hakaba uni usipai Mithridates ulasum ya kamet jong uni upara bat ulayap hasyen ya kini kijingja ya rekod da unong thok na himagrik ubak kerteng uplutak
kat kum kajing tho jang uni uplutak bat kajing kan mau jang sapang kajing pensitam Mithridates ula angkum ni artli kiliang lashtha lang knang bakan long kum kasunduk bo metyap bat lashnaru kathlio hapdeng bangyam banthia uwe ubrio bat kumta late ya Mithridates bat lapalat tang ya kakli bat kikti kikijat kamet jung Mithridates kala klut palat liam na kajing shit jang kasngi bat hadien kani lathe ru dakangap kaba ithyang bha hakamet jung nakli shakajat hadien andalanyat ya kaling shakaduryo daki hajar kiskan bat kiput kilawan her nakeleng bat bakiyo iya kani kangap kaba ithyang bha balathe nakli shakajat jung Mithridates kilawan banbam bat kini kiskan kilarung rude nakithleo kmut kasuntur bat kilabam yakidok jam hakamet Mithridates kidok jam hakamet Mithridates kilasabam suki kani kajing syak pensitam kalane khat news ngi bat hadin khat news ngi kamet jung kalasabam khot ha kini kiskan bat kajing yap jung lanyo bakadei kawe na kijing yap kabas selang tam nabaro kijat jing yap kila danro kiwe ikana shapang kajing pensitam da kaba syabam im lani scaphism kani kalaja ya uwe bishop hakasnam laispa drupulai idi ubalasya martel hakajo karukam hendre kani kadai ka case kaba compare na kajing syapnyap Mithridates namar ha kani kajing ja bishop late ya nakli hakajat ha kawe kajaka ba unam lachu banki bat kumta nakajing shit jangkasngi kabala thang ya kado bat kamet jang uni ubishop ulaya lesi kani kandai kakana nakabanta kawe naki episode ki banangwan na kani ka channel kumta lada pempat subscribe ya kani ka channel smobha subscribe papinam do ya kiwe ki khana phla